5 sati i 10 minuta, uskoro će zora, krećem s parkinga prema Mihovima. I napokon sam sad izbio na Gremen. Gremen je ovdje iza mene, ne? Tam gore. A zašto? Zato što je fucking trek mog me izjebao ko majmuna. Tu dolje lik išao nešto sjeći i to je snimio, uopće ne prolazi stazom. A ja ko mulac samo za trek mogu mine, ne gledam nisu markacije. Upao u šikaru pičku materinu. Pol sata mi trebalo da se iz toga iskopam, ne jedite jade, stvarno je katastrofa. Još mi lik jučer veli, pazi nema nigdje kratit. I ja čim sam krenuo kratim, po jebenom trek mogu. Tako da je to apsolutni zajeb. Auto je tamo negdje preko, tu je negdje auto ovako. Uglavnom ne kratiti, bez veze, markacije se držati. Pogotovo ovdje. Ok, evo nas na skretanju za Sveti Mihovil. Došli smo tamo gore i tu se sad gore lijevo ide. Zato smo došli. Eto. Sad sam negdje na 850 metara. Do vrha ima još 400 metara uspona. Vrh je na 1200 metara. Ovo je tu dolina, autocesta. Zašto ovdje snimam? Zato što je lijepo krvna brojka 850 i 400 do vrha. Ali zato što se ovdje davlje lijepo vrh vidi. Evo je gore. Evo vrha. To je to. A tamo desno je Veliki Šibenik. Možda to stignemo danas odraditi. Evo 950 metara nadmorske. Sunce samo što nije izašlo. Već se vidi na gornjim obrancima polako žuti sjaj. Evo, još malo pa je tu. Do vrha imam još 300 metara. Visinske, jel? Evo, 1050 metara. Još 200 metara do vrha. Nema još puno. Evo ga tam gore. Ali sam naočalo izgubio. Jebi ga. Evo, 1050 metara. Još 100 metara visinske. Neke ptičurine gore letaju. Biti ne znam više da li ono vrh. Možda i nije. Ja mi se činilo da ovo na čemu sad stojim da je to vrh, ali ono nije bio. O, vidi ptica. Sam ih probudio. Tu se vade gnjezde. A vidi ti ovo. Kakve su to ptice. Sam ih probudio sada. Evo ga. 1248 metara. 7 sati je i stigao sam na vrh. Da vidimo šta je sad na zapadu. Dakle, ono tamo, to je vrh Biokova, ne? To smo jučer vidjeli. Ja bih rekao da ono tamo desno u daljini, ono tamo brdo, da je to Mosor. Možda. Nisam siguran. Dovoljno daleko, znači Split bi trebao biti negdje iza toga. Ovo miš je tamo dolje lijevo. Ne? To je na tu stranu. Ovo je sad jug. Ne znam šta je ovo ovdje. A ono tamo iza ovog breda to bi mogo biti Pelješac. Ja mislim. Jebeš u mater. Ok. Ovo je sad na istok. Ovdje je Matukit, odnosno vrh se zove Sveti Rok. Sunca. A sjeverno je, ovo ovdje je, mislim da je ovo ovdje gore, da je to Veliki Šibenik. Eto. To je priča Svetog Mihovila. Neki 930 metara nadmorske visine. Ono kad sam htio samo pokazati je da ovdje imamo nekakvih markacija. Evo tamo markacije. Ali staze baš i nema. Znači fakat treba otvoriti širom oči i gledati markacije. Ako se hoće čovjek navigirati po njima, ne. Iako ovdje manje više sve jedno kud god da ideš. Ti isti rak, dosta nezgodan i tvrd teren. Treba paziti da se noga ne iskrene ili nešto. Ali zanimljiva stvar da staze nema, eto. To je poruka dana. Staza počinje tek dolje tamo negdje. Iza onog grebenčića i onda staza ide ovak lijevo dolje, to je nekakva stara staza, valjda seoska, koja je vodila od dolje, od doline do ovih zaselaka. Tamo ima staze, a ovdje sve pogrebeno je 0 bodova, ne? Nema niš. Dakle, ono što je ovdje zanimljivo, ovdje dolje selo se zove Zavojane. I ono što mi nije jasno, tu točno u sredini sela ima ogromna zgrada. Ja kad sam autom prolazio pored toga, kad se ukazalo
se ovdje u ovoj zabiti u ovom brdu i po ovim uskim cestnicama, to je zanimljivo pitanje, ne? To ću morati istražiti šta je to uopće dolje, ne? Kako je to postrojenje. Uglavnom, to sam htio sad pokazati. Zanimljivo kako su ovdje dolje sela izgrađena drito ispod Litica. Drito ispod ove padine. Ovdje dolje se vidi, ne? Tu se vidi točni staze kako iznad tog sela ide, ne? To je ono alternativni put izgleda po kojem se inače ide do ovog gore vrha, do Svetog Mihovila. Ja sam išao naravno sad ovdje okolo, odnosno išao sam cestom skroz visoko da bih izbjegao ovaj uspon. Da bih izbjegao ovu visinsku razliku, ali ono, to je taj zasenak dolje i to je ta stazica. Ono gore nam je Sveti Mihovil, a tu dolje nam je Čatrnja. To mi je rekao jučer lik kojeg sam sreo, da tu se može voda naći u Čatrnji. Izgleda da sve puno paučine. Niko već duže vrijeme ovo nije koristio. A nema ni kante. Tako da, ne znam, možda je on mislio na neku drugu vodu. Uglavnom, to je to. Ovdje ima dosta ovakvih zaselaka. A zanimljiva stvar je da ovo su bili dobri majstori. Vidite kak je ovaj zid ravan. Nema tu zebancije. Fakat su ravno, su to sve skupa postavili suhozide. Nije to šala. Imali su dobre majstore ovdje. Ono je gore Sveti Mihovil. Evo, tamo smo došli sad, ne. A ovo je planinarska kuća. Jučer sam sreo ekipu koja to uređuje. To je PD Vrgorac. Iz Vrgorca je ekipa i nosili su nekakve vreće sa žbukom. Kaže da će to sređivati. Dosta dobra kućica izgleda. Sad su oni meni objašnjavali da tu negdje voda ima, ali stvarno ne vidim gdje bi to mogla da biti. To bi trebalo malo potražiti. Srećno pa mi ne treba. Dakle, to tako izgleda. Ta kućica. Nema nikoga. Čini se da je zaključeno. A da, to je planinarska kuća. Kako to iznutra izgleda. Dosta grubo. Valjda gore ljepše. Vidimo šta ima iza. VŠ, Veliki Šibenik. Tu je još jedna kućica isto sređena iza. PVC stolarija. Rekao mi lik da su tu negdje nešto rezali neko drvo i da tu ima voda. Ali nije bitno. A ono što sam htio reći, predivan suhozid. A ovo fakat smo visoko u brdu. Ne kužim kak ekipa si mogla preušiti da ovako ima lijepe kuće sa zidane. Od ovako pravilnih kamenja. Nije to zezancija. Ništa, idemo dalje. Nadmorska visina nekih 950 metara, što znači da do gore još imam 300, dakle nije puno, a ono što mogu reći da ova ovdje staza, ova što vodi dolje za Šibenik, to je ko Premužička, stvarno ona ugodna, ako se prati, zidana milina, tako da mi se čini da je bila pametna odluka što sam onu priču ovu tu odradio prvo, na stežinu da sam prošao, ne, i ona je tamo skroz druga priča. Ovo je tu kikiriki za hodati i samo pićeš. Puno brže se ide, ne. Tako da, to je to. Lik mi jučer rekao, veli, odi prvo odradi Šibenik, pa onda idi gore Mihovil, kao bit ćeš na suncu tako i tako. Mislim, ne znam šta to znači, bit ćeš na suncu. Mislim, bolje na svežinu odraditi teže, pa onda si brži, ne. I manja je šansa za nekakvu ozljedu, ne. Uglavnom, to je to. Koliko se sati? Sad je nekih, da vidimo, 9 sati, evo. Znači gore bi trebalo biti, najkasnije u 10. U 10 za spust da mi treba 2, znači do 12 sam u autu. To je sasvim ok. 1050 metara, još, dakle 200 metara do vrha. A tamo dolje, ovo tu je cesta po kojoj sam došao.
To je taj gadni makadam, ne. Meni je sad cilj samo nekak se dokobeljat gore onog sedla. Tu u biti ova zajebancija, tu se treba uspjeti. Sad je betonirano na zavojima, ali stvarno ne znam, u nekim mjestima je malo klimalo. Budemo vidjeli. Ovo je zanimljiva stvar. Ovo su nekakva pojilništa. Tu su od kamena napravili, očito posudu za gdje vodu stave, a tu unutra je bila, još uvijek je to važno, ne? Ali očito zatrpano ličem. Tu unutra mi je bila nekakva vodosprema, ne? Tu se očito voda nakupljala. Zanimljivo. Dakle, fun fact. Znači ona vodosprema koja sam vidio tu dolje ispod ovog drveta. A zašto je došlo na tom mjestu? Zato što ovdje ima žlijeb koji ono kanalizira vodu. Svako je padne ovdje ovaj žlijeb, ide dolje, ne? Tako nisu oni to bez vraga stavili na to mjesto, ne? Tu se voda očito, dovoljna količina vode je padala, da tu nešto i ostane unutra na kraju. Ne? Evo još jedna vodosprema. Mislim da ovo ima vode. Fakat nevjerojatno. Na ovom mjestu ono, a pogledaj kakav je okoliš. Znači nema šanse da bi rekao da će ovdje biti vode. A ima je, koliko hoćeš. Ne znam baš da je za pit. Za nekakve divljače je sigurno dobro. 1150 metara i ovdje je jedno malo iznenađenje. Još jedno, šumica. Povjetarac fino pirka, predivno je ovdje za pauzu napraviti idealno. Koliko da je smišljao ovu stazu, dobro je smislio vame. Znači idem samo još do vrha 100 metara da vidim šta kaže GPS. Track log kaže 800 metara do destination, 871 i visina je točno 1155 metara. Eto ga, oko sati, sad je 9.23. Ok. Ovo je neki dolac gore već pri vrhu. Sve razrovano. Ovdje očito ima divlji svinja. Nadam se da ih sad neću sresti. Ovo je dakle taj dolac sa divnim svinjama. Baš su finu stazu probali kroz njega. Sad se već penjem van iz njega, ne. Nadmorska visina 1226. Zašto sam stao da snimim? Zato što se sad vidi vrh. Dakle ovdje je blizu, to je tamo gore. To je to, sad vjerojatno tu negdje moram se provući. Ne znam, ide kroz ovaj dolac ili ide negdje pored, budemo vidjeli. Blizu vrha, ne snimam zato što je ovdje jama. Znači jama jebote, na vrhu sad se ne vidio mrak. Ali ono, podosta duboka. Zanimljiva fora. A vrh, evo vrha, to je to. Znači drito ispod vrha je jama. Eto ga na vrh. 1314 metara. Zakaj sam mislio da 1250. To znači da je veći od ovoga Mihovila, a je veći od onoga Svetog Roka jučer. Evo, to je vrh. Ajmo sad vidjeti šta je šta. Dakle, tamo u daljini, toren, to je vrh Biokova. Ovo je sad tu sve skupa Biokova pići. Ovo je ovdje je Sveti Mihovil. Sad ne izgleda tako jako veliko kao što izgleda dolje iz rupe, a zato što je malo niži, ne. Ono dolje su ove autocesta ovak ide. Ono tamo je kako se zove, Sveti Rok. Kako se brdo zove, ne vrem nikak zapamtiti. To je to. Tamo lijevo dolje, sad ne znam koliko se vidi, tu dolje je Vrgorac. Onda ovo dolje je Hercegovina. Ovo tu se skupa. Sad nadamo na drugu stranu, ovo je već BiH na drugoj strani. Sad ja, kad bi znao koji su oni vrhovi. Tamo, to treba istražiti. Što bi to moglo biti. Ali to je eto pogled s vrha. Kraj ture. I evo gdje sam naočalno izgubio. Nisam mi ni uzeo, ostali su na krovu. Jebeno. Super. Da vidimo što kaže GPS. GPS kaže 14 km, ukupno vrijeme 6 sati 30 minuta. Evo koliko se sad, 15 do 12. Eto, ko bog. Moving time 5 sati. Elevation, to je to. Znači ovo je ta single track
cesta gdje ja ne znam, stvarno po kilometra nema uopće, evo, ovo je sad prvka da se čovjek mimo iđe ovdje desno. I sad idući kilometar neće biti ničeg. Evo, lažem, evo, ima tu još jedno. Ali sad neće biti ničeg, nakon ovog 100%. Živa koma. Još asfaltirano samo prvi kilometar, kasnije ima malo betona, vidjet ćemo, a ovo je sad makadam. I ovo je sad još mila majka, čeka me uzbrdice, tako da ne znam, to ćemo tek vidjeti kako ću proći. Ok, uspio sam se iskobijati iz najtežeg dijela. Nisam to mogao snimati, imam fakat je bilo shit. Ja sam bio siguran hoću li proći. A ovdje da je sad ok. Malo vrat cijelo vrijeme tu pišti. Što detektira žbunje sa strane. Evo, šuti. Sad ću pišati to puta. Ignor. Ovo je fakat usko, ja ne znam sad da me neko naiđe. Šta bi? Sad kada je bilo zadnjem gibalište. Opet ničem shit pribije. Evo, to je zero šire, ali ne znam da li je dovoljno šire kada sam imao iđe dva auta. To je to. Gdje je tu stvarno podsjeća na Oman. Tamo su doduše malo šire ceste i može se čovjek nigdje mimo ići. Ali isto ono, beton, strmo i serpentinasto. Jo. Sad ćemo vidjeti kako ćemo ovo izvesti. Ok. Ići će. Ovdje sad nije toliko bitna cesta, nego snijam zato što se zgodno gore vidi Sveti Mihovil, ne? Ovdje cesta je ostao ovdje u kurcu malo. Beton sa šoderom gore, milina živa. A uglavnom, to su ti pejzaži. Evo još jedne serpentinice fine dolje. Ovdje gdje je ova cesta pojebana. Se ne kuži. Ok, širok je zavoj dovoljno. To je taj zavoj, znači ovako, to ovako izgleda. Zavoj na zavoju, srećom pa je betonirano. Da nije betonirano to nema šanse. 4x4 bi imao problema ovdje proći. Mi se pojebao sve živo ispod, ne? Ovdje ako ništa drugo se može čovjek mimo ići, ako neko naiđe. Evo te ruka me boli. Evo još serpentina. Mislim ovdje baš strmo. Evo zašto sam htio ići na Sveti Mihovil. Evo kako ovo izgleda dobro. Izgleda pre dobro. Super. Evo one čudne zgrade što sam od ozgora gledao, ne? Sad je vidimo malo izbliza. Fakat izgleda čudno. Puno tiše sad dolje vidjeti, možda otkrivam šta to je. Znači ova sela gore gdje sam bio se zovu Baletići i Bokšići. Sad ne znam u kojem od ta dva sam bio, ali to je putokaz koji kaže šta to je, ne? Pokazio sam tamo s vrha vrh Biokova gdje je, a evo sad se vozim dritu ispod njega. Kroz nekakve sela zaslonke, šta ti ja znam. Autocesta je gore desno iznad mene. Da, uspio sam skužiti šta je ona zgrada u Zavojanima, selu ispod Svetog Mihovila, ne? Prošao sam dolje i vidio sam krajičkom oka da piše Pivac. Da si mislim, šta Pivac ima u tom brdu raditi, kladonica nije sigurno. Šta će tamo, mislim, raditi. Farma isto malo vjerojatno komplicirano. I mislim da to je najvjerojatnije sušionica za pršute, ne? I gore su uvjeti idealni, brdski zrak, visina, to mi jedno ima logike da gore stavi na takvo mjesto, ne? Tako da pretpostavljam da si sušionica pršuta, treba to pogledati na internetu, ali mislim da sam pričao sa sigurno da je to.